je bio onaj TGF. Jo. A? Znaš gdje je bio TGF? Jubko, Stratfire. Je to dobra lokacija za organizaciju. Ne trebam ništa, imam vrijeme. Pao jedan. Paš će i drugi. Može i treći. Idem. Ej. Dve, jedan digl. Jednim potezom. Klošo, care. Jebote, sad Zapište mi pip, čovječe. Pao još jedan. Ima tu neko da drži u Hrvatskoj, nema. Koga? Ima ovdje. Ja ste pobjegli. Šta nam je ovako laga kod organizacije? Pogino. Joj, pa sami smo ni to ne vrijeme, jele, lijepo sve novo. Ne da se tu, Adi, sad ćemo ja izgledati, dobar. Evo opet svi oko mene, ne kontam. Moguće će ja imam biti u plus. Evo ga. Može. Ostan tu. Evo ga, Mitski, cijelo vrijeme za mnom. Pa si ne tu bravo. Zali ga ledenim čajem. Lag CS ima ovaj dvajni jebom bog mate. Prošlo lijeć. Moram bjegat malo. Ćao, Lutko. Hehe, još me nije ubio, svidio ono. U kojoj organizaciji je ovaj Fajex? Gula. Ubi me čovjek, Vidio kod sam da i zna. Ja. To sam rekao kao
Ubi me čovjek, odozgo. Čuvaj sadi. Neće, stižem ja, brate. Ne daj se samo. Ovo vajni. Mogu bi ga sad zavezat, ej. Pa jeste vi isto, joj, za 10 minuta, ej. Ja ću ga probat 10 minuta odvuć, dofurat ću ga na ter i zavezati i vi ga skinuti. Od mene, ja njega. Dođi ovdje, niko ne čuje ništa. Kuši mi. Aj, vajne, skroz lo. Drži ga, ja te ga delu u kanalu. Skroz lo. Treba mu cenat emke. Ne treba mu više. To kloš oču moj. Ova ima Raul Duki, onaj VH. Čeka me čovjek. Eto je vajn došao. Joj, mi svi imamo VH. Pazi Rimke lijevo. Vidite, Pa jebi ga. materijalnu bombe bacaju za mnom. Ej, bombe padaju iza mene. Ma šta je ovo? Ja se spavno. Gledaj ove pičke, Oj, razlike, jarane. Postavim fjeru, bombe lete iza mene. Pade Rimke. Vajn, skroz lo. Aj, ubi me. Nestalo metaka, punio šanže. Sabili smo jarane u temeljima. To kloš. Još kao je lovara lik. Znači nema majim, nema ništa, imam VH samo ovdje. Može li me išta prijaviti? Ne može. Ubio. Oho, sad ukam krce. Kad puća nam dolas, s druge strane na nas. Ne dajmo da izađe, sad ukam tako, dobro. Nemoj pucat, ba vidi se imaš VH. Pa vidio sam da je proletio. Kako je čovjek skide čimovu? Ne mogu maknuti jaran. Udri gola. Eci.
Pičak bolestan. Zulović, molim ići u bazu. Sačekaj. Ubi me čovjek. A? Ubi me, ba, znaš kako me ubi, pa uopšte nije imao dometa, iz pištolja, jel'no? Ja, cukar pa ti dam na ovu stranu. Gdje je tuning za ove unikate stare? Ama pade. Bio mlad. Sad će mena niša. Neću, ne gledam tebi što. Ja ne gledaš cukam palubazija. Pusti meni kill. A pusti meni kill. Pusti meni ovoga, Joksona. A jebem ga ja. Ne dam se. Evo ti ga. O, jesmo mi satrali, jara. Još se bori, Var izlaz. Od ovog dve na broj, jel da? Znači, ajte svi vam, sam isključimo vam. Šta ti je napisao? Idemo, Al-Qaida! Izroti nekoj pobira se ovdje. Koja je to, kako zove? Animacija, adi. Dodatne, one s interneta. Snimam ja ovo, nemoj ništa ubacivati. To za se VH ne vidi. Nemo, gasio sam VH. Zulević, ti to var izlaz. Ajoj, nisi, tačno me prepari. A joj, sad će oni nama napast ter, brate moj.